Pozdrav ljudi! Ovo je specijal za 100 videa na kanalu. Da, prešli smo 100 videa na kanalu. Sad gledam. Ok. Ovo je kao neki Photoshop, ne znam, Photoshop challenge. Ne, već zezanje sa Photobot. Ne znam kada kažem. Bog, imam brata. Bog, braco. Bog, braco. I braco, kako je? Koliko ti imaš subova? Pa ja ti imam 100. Ok, braco, bok. Ne, gdje me glava? Right mirror. Ja, spojen sam. Ček, nos mi je najbitniji. Ličim ko vanzemajac. U vodi sam. U pomoć. U vodi sam. Gdje sam? Nema me. Bottom mirror. Ajmo spojit majice. Što mi je toliko gustije? Ovo vidi mikrofon. No. Ok. Gdje da se probam spojit? Uspio sam. Kak dobro. What the... Frozen, huh? Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! Ovo je moja ruka. Let it go! Let it go! Moja glava je zvijezda iz Frozena. Let it go! Let it go! Wow! Let it go! Let it go! PewDiePie bro fist. Kak zakon? Koliko me... Ja sam zmaj. Fragmenti. Kakvi su... vidi zube. Ne. What the Ogledalo. Yeah. Ovo nije niš posebno. What? A ovo kasni.
tu unutra haker. Haker me vidi. Ne čuje se. Bok. Kak me kopira? Nemoj me kopirat. Evo, ovo je moj novi miš. Jej, imam 2 miša, duplirao sam. Jej! Mala para pa. Mala para. Kak ga zezam? Pra. Man. What? Kako? Lol. Kak zakon? Ja. O, duh. Što je brz moj duh. Bum, bum i bum. O, duh u boji. Bo. Tik, tak, tik, tak. Ha? Ovo je baš cool. Uskaču u neku sliku. Nego. Tunel. Ja sam u tunelu. Ne, nije baš nešto. Spiral. Ovo, obožavam kada ovo. Mona Lisa. Naslikajte me. Ne, kako nam ne? Pinću. Ja sam Patrik Zvijezda. Ja sam John Cena. What the fuck? Oh moj bože. What? Yeah. Lazy Days. Vintage Rose. Retro Toto X Pro. X Pro. Yeah. Berry. Mint. Smoke weed every day. Hello. Bloom. Glaze. Man. Old movie. It's a me, Mario. Mono.
Ja sam magazin. Black and white. Black and white. Cartoon! Outline. Sketch. Ja sam sketcher. Voda! Glitch! O, ne, zgličan sam. Ne, zgličan sam. Entendini. Alien. Ja sam alien. I to je to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo. Ako želite još, ostavite like. I...